ndumiwe God umeze gute none man Ndashima. Okay nanje nashatse gusa ndakuramutse mbega wobure uri kwa muganga he tuzoze kukuraba Ni manda ya kadrelaki manuka mbeni heri katedaki kuri iki katedaki uzo ni kwa muganga hehe ukatubino okay reka sinaronka time mani je nzoza kuko nawe waramba waraje mu bintu genda gukeneye vraiment Okay sawa ugwarukira merci none ubumeze gute Hera bakuzi wa Media kuri mukona nice behind camera mkumuna Bobo Vanshi. So guys ndakuramukije banye naho herereye ndakuramukije banye n'umwanya urabika ikiganiro. Okay my fans mwarandondeye my fans nabonye comment zanyu my fans narabonye ikintu ubwatsi ko turakenewe kuno mwanya mwarambye ati nice turakeneye amakuru ya Sauda Sheto nice turakeneye utubwire inkuru za Sauda nice turakeneye utwereke Sauda ameze gute nice yumva mwarabinsabye cyane kandi turi ngaha kubera mwebwe aha turi iyo ataba mwebwe ntaho twari gushika cyo tumacho mukeneye dushobora kutuganye turashaka kukibashikiriza so bakunze INYISHU Media nageregeje kumurondera Sauda ariko Sauda ukuna ameze nabi Sauda mwakunze cyane umukobwa yakora cyane umukobwa ari muri wakalight TV ari umujournalist muri wakalight TV aragira kugwego wamwita ngo ni mama wakalight TV mwarabibonye byose byabaye muri wakalight TV mama Sauda wo muri wakalight TV mama Waka niko bamwita mama Waka ubu ahana ari ameze nabi bisaba ikintu cyitwa amasengesho ku bwanyu turakeneye amasengesho yanyu bafansi mwarambwa ati nice turakeneye yuko turondera Sauda kugira mukora ikiganiro tubwiye ati afise ingorane nyabaki watosha kumunonda kwiba iPhone tukamubura tukamwandikira message akayiraba ariko ntiyishure why ni kubera iki ndababwiye impamvu yuko Sauda aragwaye Sauda ameze nabi nashaka ati ikora rose n'inguvu zo kuzimbera kamera no nafise n'ubwo ati ngo ashaka gusora basi n'ijwi ngo yage cyane umwanya munini ntibikunda ariko nk'ikiro mwamaze kumbwira ati nice tokina makuri we nabwo ati ndabigenze gute kwamaze kumenya izo nkuru nafise ukunza kuvuga ati Sauda tuyage reka sinambwire Bobo yate kamera ndashaka kwasi kubigishikiza jeje nyene so Sauda umukobwa kwanza akora cyane ico ni cyambere yari umukobwa bwati ari itanga imikobwa byiwe kandi mwaramukunda ukuntu bose bikenewe ariko Sauda ndi mu bantu bwati yuko kuno mwanya bwati ikintu agwaye ni ikiyongora mwarayimbagije none Sauda ibagwaye iki ndabazi mwarabonye ikiganiro muri wakalight bagiye kumukoresha ari kwa muganga Sauda bamuhayishana Sauda bamuhayisha tuje kwaze rero Sauda ni bande bamuhaye iryo shano mwabo bantu bwose benshi baramumbire jaruze bwati yuko Sauda akundana na Akes Don Sauda mezukuba akamubwira ati Sauda rekana na Akes ariko bwati mapenzi ni upofu niyashoye bwati ngo reka rumvira abo bantu so twasha kwiyumvira abantu benshi bavuga ati basha kuguhishana kuko nanje bari bamahishana gusa sinzi nkaje mbamporiki nta mugabo w'umuntu dukundana nande gusa Sauda tuge kwa Sauda basha kumuhishana bivanye ngo ati Sauda akundana na Dani ndumu ex wa Dani ex wa Dani ngo ati jewe ndashobora ndamuhishana bakugira babahebane bimere kuno ya niyo matu asomye navuga ati yuko ngo Sauda yoboba araba ex ba Dani baba mahishano cyo nka araba kobwa Dani bayarahebye bamuhishano ivyo nivyo nzi gusa ntabyo mvuga ati ndishuwa cyane ariko comment zanyu zirakenewe gati yuko Sauda abantu baba bamuhayishano ni bande kuko ashaka kuvuga ati jewe nta hantu na kumuhana w'umuntu nigerange Sauda kubwiryo jya nta kumuhana w'umuntu njya uwo mwanya no ukura he ikintu rero basaba bakunzi INYISHU Media turakeneye amasengesho yanyu nkuko nanje mwambaye hafi gihe atamuntu avuga ati ndafise anyitaho na muntu avuga ati azomfasha mwarambaye hafi ndabubaha n'abantu mu bantu nubwo ati ndubaha cyane mu bantu batavuga ati nice nta muhungu buyonyegera nta muvuzi mwarambaye hafi ariko niko natangara ubumeze fresh ubunkize ubumeze bon abahungu mwabaza wenda gukunda umeze ukunda mu diaspora mezuko ico kintu kirambabaza kuko igihe nari meze nabi nta muntu nigera mbona ariko kuno mwanya meze fresh nice sigatagase nice yarakize ubusigaye wana bazabuzuye njite ko yabana kwa Sauda buragwaye nta muntu uvuga ati kunguragera kumuraba bahungu bose babasami bandi bagomba bamurika ko Sami yo ndagukunda kata musi mwavuga ati ngo agiye kumuraba
ico kintu rero bakugakira duha ikintu citwa icigwa umuntu azovuga ati ndagukunze mu bihe byawe byose ugwara ukira umeze fresh umeze nabi je nzogukunda. Imagination urabe nani hii Sauda ameze fresh n'abahungu bangahe bamiruka ko Sauda ndagukunda Sauda umeze uku office taye nziza umeze uku ariko bagwaye ubararyamye ubu yirirwa mu bitaro ubu Sauda niyo zabari aje imbere ya kamera mani nukuna nifise agatayi kweko konda ubu yagiye double ubu yabaye double sibakunze INYISHU media ikinda basabye n'amasengesho kuko mwe mwambye ati nice turakeneye amakuru ya Sauda nayo Sauda ameze nabi Sauda aragwaye Sauda araremvye ikintu akeneye cyanyuma n'amasengesho nyambara imiti baramuha nyambara ishinge baramutera ariko nta kintu kivamo. Hari kintu akubwiye ati umuntu ashaka kugwishano imwe ya rukombe hamwe na huwo nk'umuti umeze gute bitigera bikunda. Abakozi ba INYISHU media jende umuntu wanyu ndumukobwa wanyu okay nisha kwango nice dadasutwa sawa ariko ndi mu bantu uvuga ati umbwiye ati nice ikora iki kintu turakigusabye nk'abafana banje ngo ati nice turagusabye turakeneye amakuru ya Sauda turakeneye tubwiye ati Sauda gwayiki icambere Sauda bamuhayishana sibwo ati sindi ni kuda ko batabaye ko barishana ari nishano guza kuko kunamerewe ukunameze nukuri arateka igongo. So ayo niyo makuru ndabafitiye gusa hariho nabwo ati nako ndiyumvira yuko no mu telefone Sauda tukavugana ngaho imbere ya kamera basi mukumva naka voice kiwe long time my fans igihe kinini mutumviza n'ije rya Sauda igihe kinini mutuvuga ati Sauda sheri taravuze kuna hora yitwengera kuna yari umuspecial ariko man ni ibintu biduka teka ndamu telefone basi Sauda wasi ntumve akaza akitaba atakwa ari bati yatuge nk'abafana wasi mumvize ije rya Sauda tumve gusa kamwe Sauda ubu akubwiye ati ko ntashaka kuja imbere ya kamera ntashaka gukora ikiganiro na kimwe ntashaka kuvugana n'umuntu numwe kwebyo bibaza amaze gucamo ariko uko akakazi ashaka gukora turarambirwa nkaje nahuye na Mondebe aranduga musaza ndakamboza akagwa yo ni umuntu ati nice ndumuntu ncika intege mama yangu ati nice ndumuntu uvuga ati ndakunda ku give up ndakunda gucika intege nkaryama nkagirane nukuri je akakazi nago nanje kwa nahevye ariko Sauda wewe hana ari Sauda nawe yaciye mu bintu byinshi yabara mu munye hafu umutwe yaramena kunuko ariko arabandanya akazi ariko kuno mwanya hanari reka ikintu ngo bamvuge sindakibagire manzi ndamu telefone Sauda kugira basi mugire mumvirize ijwi giwe basi nk'abakunzi ba INYISHU media long time muramukomenda bizi kuko bwenshi mwamubwiye ati nice tunukuri kumana turakeneye umutuzaniye Sauda imbere yacu turakeneye Sauda kandi Sauda Shelto mama wakalight TV umukobwa wanyu mwakunze reka ndamukolinge twumve irikira sona ikira sona bakunzi ba INYISHU media kandi kikaye kumenya ko turi mu kiganiro ikira sona iko na ikaritapa Halo? Aka? Mambo sawa? Za siku? Nzuri. Uko sawa? Nashukuru. Gusama nubonye ndagutelefone kunoze yantuze itelefone y'abandi uratangara? Umeze gute none man? Ndashima. Okay nanje nashatse gusa ndakuramutse mbega uri kwa muganga he tuzoze kukuraba. Ni manda ya kadrelaki monika mbeni he. Atedaki. Kuri iki katedaki. Ni kwa muganga hehe? Ukatugino. Okay reka sinaronka time mani je nzoza kuko nawe waraje mu bintu genda gukeneye vraiment. Okay sawa ugwarukira.
Merci. none ubu umeze gute? Sio Sauda ngira connexion icimera nabi gusa mwamumvise igiwe ko atameze neza yambwiye location yo aha nari je nzogerageza ngene ndamurabe kuko nanje igihe nigera ngo nago adigwa ati ntiyige zaza ngo aje kundaba ariko jewe nice mfise umutima nzogenda muge ko so ko nzibanyishimeda ndabakunda muri abantu nubaha muri abantu respectinga turakeneye yuko namwe mu musengera Sauda nkuko nanje mwambaye hafi murangira amasengesho mabwa ati nice umukobwa wanyu yo turi bakobwa banyu turakora amakosa mugadushira mu commentaire nice ari gukora kunuko cyo tubakonzira cyo kinda bakondira cyane yataba mwebwe jewe ahandi simba ndahari yaba tabamwebwe bwa ati nice musubize ku kazi ubusima ndi ku kazi kandi muri abantu nubaha muri abantu nkunda cyane ndabubaha ikintu cyambere so ko nzanyishije tutakora subscribe kuri channel yacu genda ukore subscribe udufashe no gukora share comment ndabakunda cyane bobo zimize kamera ndumiwe.